Biologabe na horas yana pemuna manang lain nami bagi dua tu di bata na hogabe jana lor mangihut nagabe boy pangihutan tuaka arena mangihut di sapade nami nung ngadi bayi kau pangiluan nami nai mangalia mami nama sisu kami doan nami solo nang doa kana mar pariwer beda mang mana opertusi. Jari naulion, natakas maksa hasohan, paham punami, jari sendirian, saya bilang mak tuak katik tinengro, gawe keluarga, makan belanja dah sudah, keluarga nalu gawe dah sudah tuak katik tinengro, wasun matok kawer nai, panjang mak kamu muna, masa ada kana bersinasi tahuna, masa be sahai, katanya untuk masa rumah gue, nah saya bilang mak ada orang tua mak tempat gue dulu. Sorbo tua mau saat tu nak pergi kerana no papu. Asal tu orang lama tu sikor satu bunga. Tujuh orang nyariau, dua orang kamu nak buat boru. Ikut takkan soal mana satu nak sorbo tu. Asal bintang nak pergi sini tu guna sorbo dan sudah karuan. Tujuh orang nyariau bila di mata mereka mana. Anak geris, bodoh, suria kataran roman. Betul tu. Saya
kami dulu bersama mati-matian. Masa bebau pun aku harapan ka. Saan ya kita. Orang jangan kalian. Jangan apa Bayar di tangan kami. Balas maruh hamuna katulang nabi sarukna. Dohon nai wasongon na di dua tu. Dak sudah tidak gulu langsung sangkut balik. Dak sudah tidak rumah katulak serat kon nami. Tuk si bayar di tangan nai be sedia. Jadi otik godang tulang katulak si bayar di tangan nami. Balas maruh hamuna sarukna hulu nami. Las turangan. Hamuna permusik nami. Asalau kami panopa hulu nami. Bedamang ma godang sumpah-sumpah.
tikyo harus di nami doon tahin namin sa lukna di kami orok hula-hula si Jalo titim marakuk ibe tudu lay waktu itu Tabujima Jehovah di bagasan tikyo ima marhide-hide ulauta ima na mangalap paso-paso ima bere namin do puro namin siya bagas joro ni waktay marhide-hide na kusona jadi di sondo kami hula-hula muna si Jalo titik marakuk mangidohon butuh hatta na basay asa dilehon di bere nami kahi paso tok somodi di buru nami nakakadutik kineng ro say dilehon hatta magtuna sida akka hagabeu kahi paso asa buy tabalas rohatta ima di parswahodon ni bere nami dohok buru nami jadi memang memahami tuduhan ini asa dilehon keluarga dan baruon keluarga na berbahagia di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni 2 tahun di tonga-tonga ni masyarakat tahun suaksongo ni matong di tonga-tonga ni paperan tetap terlima ibu bersama tahun tulak bekas marhani tulak nani kamu nak tolong nani serap nabut ia perlu nani tulak gaya memang bro jadi kamu nama nani asa laut hai marhani tulak nani baca mama kontak nomor 7